UNICEF Konvida Prezidente Republika José Ramos Horta atau Partisipa Loron Mundial Labarik, Neebe Monu iha Loron Ruan Lulu, Fulan Novembru. Banghira remata halau encontro country representative UNICEF iha Timor-Leste, Patrizia di Giovanni, jornalista iha Palácio Presidencial bai Rupite Terra Sanedehan, ohin mai convida Presidente atau bele participa celebração Lorong Labarik, nebe mak se realiza iha Timor Plaza. Met with the President today, UNICEF, to discuss tomorrow is World Children's Day and how we would be celebrating World Children's Day. I don't want to say too much to the press now because I really want it to be a surprise, the celebration with young people and children. So tomorrow we will be celebrating, and the day after as well, World Children's Day. That's all we discussed. It was a very quick meeting. Tema Balorong Mundial Labarik batinan rihun ruaru nulu resinghat, Rona ba futuro. No UNICEF nya servisu bai-baing mos Rona balabarik sira. No UNICEF hakarak Rona labarik sira ni Hanoin, opinião ka idea balung nebe liga bamuris lor-loron. UNICEF mos na fating ha consciente ka hakarak labarik hotu tengki oportunidade acesso ba escola, no moris ho cuidado no não violência. Prezidente Republika José Ramos disponível atau Partisipa Loron Mundial Labarik. No Presidente mos gosta halo literação ho Labarik sira. No Presidente hakarak Labarik sira moris livre husi violência no seluktan. Emerenciana Pinto, STL News.